all the best all the best la chorse all the best all the best mang.inside.com Beli bro kiper jor hagne kapur ngidon hagne hamadan ban wan lekai final mo jongka under 14 jongka baby league per under 14 pe knesia kilaya kemen nomor menta kasngi kilayo ban lekai ya ke final nomor ba nadu ubnai maybe in June or July ngilas dang finally menta kasngi kilayo ban penkut ya keneka tournament jongka baby league per under 14 pe itesia kidang ya muja ban ya exchange nomor ba kilayo ban lekai mo am min le no te hajan kana balik kai nang kong hoy ha dang sebentar keciling up final ah hai bentar kasih kedek ke final pada sini kena ngilai lek kai mo ka dong shilling la ne ka dong school bentar up final lek kai semi final ka dong sentar persya ka dong pedang ngin sai pe mena ka chop mo hai kun hai dong tata Koi Cepat 1 2 3 jog Roera menta kini kila lek kai final kila ready mo pe kadong sentar persya ya kadong pedang menta kiba job na pedang kini on lek kai final persya ya kadong school nomor kadong school ka bhabok kalayo ban up final ta kada kurmen bagini sia kinla ban lek kai bha nang ba kinyo ban lek kai final to all the best beli kan beli all the best all the best all the best all the best la chorse all the best all the best le bror mah boleh kai top scorer best player best emerging player patka best goalkeeper mang.inside.com finalist best player of the tournament mana guess mana udah best player of the tournament master banyak ulang kemdai mentangan kot ya master mighty ban sam ya ke prize no and sam shwana ka hard prize mentagi individual lakut mo dengan pa stangi prize hard prize dong pedang sempawan kapten Hapti sir
First runners up of the tournament. Mana? First. Dong Sentar. Sembawan Kapten. Tap ni. Hagani kapur. Nin kod ya Kapten jong ka first prize. Bat ngin kerpat ya ku ban ais kentin Argentin HWD pekan tournament. First prize Dong School Sembawan Kapten. Tah, icing keren. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Tah, udah sudah. Tah. Tapi